Assalomu alaykum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalomu alaykum qadamjoy janoblar YouTube kanalining tarqatuvchilari. Bugun 21 aprel baringizlarni O'roza Hayit bayramingizlar bilan chin yurakdan qutlaqlaymiz. Men o'zim dayilimdan Tashtaba eldan ko'rsatib olib boraman. Maka elder bari Hayit namozi o'qish uchun Hacı Ziyoddin Jami mescidiga cho'g'layotgan uchida. Bugun sizlarga o'sha hayit namozidan o'qilishi, hayit namoziga kelgan insonlarni jana o'sha hayit namozda qanday yurish bo'layotadi o'sha joyda ma'lumot beradi. Cennette gönüllerini kazanmaktadır. Şimdi cennetin bu dünyada muhatı verilmez. Zikretle kaynatmasını açacaklar. Telefon tutar, terbiye yapar. Telefon tutar, bütün sizler balağıza yetkenden keyin o'shani tengini topib yulib qo'ysin deb turgan. Mana katta buloqlarni qilib berib istirabesini qiladi. Yosh balaqdan opam ko'p mana beni yilda biroq bizden 10 da farz var ekan. Hal itaatın emre gayri masiyat dedi. İtaat qilishlik mo'yinsizlik agarda bir ishga buyurgan bo'lsa deydi. Eğer o işi de günahdan tashqari ish bo'lsa deydi. Bunga eğer otangning muhtoj bo'lmasa kiyimga eğer qodir bo'lmasa kiyimlariga olib ber deydi. Biroq men hayit namozida aytdim. Hech bo'lsa boshqa bir qalbaqli do'qu to'yda kiyib qo'yish kerak ekan hayit namozi uchun. Bugunda kim olib keldi misol uchun enasi bilan otasi bilan jami jo'liq bilan to'yga. Zakatini berib bizni boqqa durmoqlar. O'shaning evazidan mana shu kunga yetgan. Mana do'stlar avariya qirsiq bala ofatdan turli balalar bo'ldi. O'sha xalqimiz bundan qo'rqadi. Barakatjoq bozorda do'stlar elda yurtda. Urshanga sottoshqon, ajashqon, ottoshqon do'stlar. Zakatni bergandan keyin agarda qodir bo'lsa deb o'sha hajdan postdan o'tolmaydi. Pulga qizg'anib kamayib qoladi, je bolamdan shu obro' tozayib qoladi, kech yo'qlab deb turib borgan bo'lsa, ertaga hajdan postdan o'tolmay qolamiz. O'shaning uchun kuch-quvvatim borida birinchi ota-onalar uchun o'taylik. Mumkin bo'lsa Edelerimizin putu çolak olsa, bozar olsa, kötörü barıp geleyik bu anda. Atenelerimize parayla, hocaların duasını alayım bu anda. Atenelerimizde çıkamışlar için, barbeles devam etsin deyip beklese, o da bir barbele neşat et kaldı. Bana hallerimizde 80-90% acı boket, umra boket, umra var geldi bu anda. Bırak, kıgan amalları Kırgızistan boyunca bu hacga borib kelganning amali emas. Nodonlik pushaymonchilik deb pushaymonchilikni keltiradigan narsa deb günah ekan.
bir günahni qilib qo'ygan bo'lsak, ertaga nima qilar ekanmiz? Pushaymon jeydi ekanmiz. Mana Ramazon oyida biz o'zimiz bilan tamoq jeyaylik o'zotmasdan, ko'zimiz bilan, tilimiz bilan, qo'limiz bilan, tutimiz bilan, kulli denemiz bilan ro'za tutish kerak. O'shanda ro'za tutardik. Keyingilarimiz bilan ro'zani tutib olib turib, so'rashganlarni ko'rdim to'g'ri. Qadimgina enesini olib chiqib mana shunday pushaymonchiliklar bo'ladi ekan. Allohning ne'matini keltiradi ekan. Yana nafrat jazoni keltira turgan narsada zulmdir. Birovga begunoh zulm qilgan bo'lsam, buning bola chaqalari borgan sayin bo'ladi ekan. Qas bo'ladi ekan. Jasoat bir kelganda 3 talaq qilganlar bilan yo'l bor ekan, jarashib qo'yib deb. Bu yana bir qolib ketgan so'zlar. Sen ayolingga 3 talaq buna haromsin deb talog'ini bergan bo'lsang, iki namoz birgasalar halol bo'lib qoladi. O'sha taloqni aytishdan oldin o'ylanish kerak. Ana mana imomlarimizga aytamiz, nikahni qiyayotgan molda shashildiradida, qo'y domla bo'la qo'yim, haliga salom olda chaqiradida. Oddiy chiqaradi. Zaks mashinasi kelib turganda chaqiradida. Domla bo'la qo'yim, ular zaksga chiqaradi. Shashilmasdan birinchi taloq tushuningizlar. Ertaga 500 ming, 1 million pul to'lab kelinni bergandan keyin bolaning beli o'rnida u. 3 talaqda javob beraverdi. Bu 3 talaqqa shariatimizda yo'l yo'q bo'lganda. O yerdan hali chiqqan moldalar, jan chiqqan moldalar pulni olib yo'l tavab berib qo'yadi bo'lganda. O'sha bolaga kelinga bir bola chaqalarga bir Alloh taolaning bir ahvoli jerat bo'lganda. Uylangan joyda topar. O'sha rozi bo'lib turib, bolam bilan qizimga, keliningga 3 taloqni bergan bo'lsa, domlani oldab, taloq aytmadi deb turib, nigalatib yashatirgan bo'lsam, seni uylangan bir ahvol jerat bo'lganda. Bu yerda 700 dan 1400 baraga qo'yib bo'lganda. Basharda kunda qo'qsa shashilib namoz kelganda esdan chiqib qolib turib, uyda qolib ketgan bo'lsa, pulimiz jozirib qo'yish kerak. Bugungi ruh bunga o'tib qoladi bo'lganda. O'shaning uchun mana yozuvchi Jamol Tashlavaga fol quruqqa jardamni qo'shib mana shifri qog'ilib bitdi tug'anda. 1996-yilda bolalardan 10 yillik bolalar nechtivizga 9000 so'mga o'choqqa berdi. 10 yilliklar ekanda bular. Mahmud aka Tashlavadan 500 so'm, Bakirov Ibrahim Hoji Qadamjoydan 150 so'm, Muxtor Hoji Jamoldan 500 so'm, Akmal aka Jamoldan 500 so'm, Elmurod Tashlavadan 500 so'm, Mamajon aka Baymatovdan 200 so'm, Ashirali Hoji 400 so'm, Asir aka Jamoldan 500 so'm, Nabog'ay Absamatdan 500 so'm, Haydabaqqa Zikoz Absamatdan 500 so'm, Sherali Tashlavadan 500 so'm, Sattar aka Tashlavadan 100 so'm, Imomiddin Absamatdan 1000 so'm, Imomiddin derdi. Ulan Tashlavadan 500 so'm, Nurxon Hoji Absamatdan 500 so'm, Jamol aka Jo'shiqdan 500 so'm, Sulton aka Jo'shiqdan 500 so'm, To'qchi Hoji Absamatdan 500 so'm, Mirbek Tashlavadan 500 so'm, G'ulom Hoji Absamatdan 1000 so'm, Jamil
Sağın depti Cemal'den 500 son. Depti 200 son. Salican Coşuk'tan 500 son. Taştepe özümüzün cemaat 3,5 bin sadaka fitri verdi. Yemen Hacı cemaatçimizden 3,5 bin sadaka çıktı. İsrail Damla'dan Kulat'tan 2 milyon sadaka verdi. Yem nime deyiz? Allah Teala bereketini versin. Bir duaklayalım. Allah Teala bugünkü en uluk gün iki namaz bir geletar. Bu günde münasha kılgan hayır ehsanlarımız Allah Teala dergede kalmışsın. Kebir buradarlarımız otlarına aytpay ehsan kutuğa taşak koyun alakçasını Ananda düşürüp tarihe tuz koyacak. Vardı şu hayır ehsanları Allah Teala dergede kabul edip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ekende musavap kılıp durup 700'de 1400 kadar köy görgen olsun. Allah Teala eli vücudunuzda kut bereket versin. Allah Teala eli vücudunuzda Kırgızistan memleketimizde bela afatlardan, kırsıklardan, cemal işlerden saklasın. Allah Teala eli vücudunuzda her daim toylar olsun. Kırsık bela afatlar boğulsun. Eli vücudunuzda Karzıballarga Allah Teala nacat versin. Allah Teala elin yurdumuzda bemar jatkan oğullarga Allah Teala şifa kamal bergen bolsun. Allah Teala elin yurdumuzda yülünön degen bollarımız yülönsün, turmuşa çıkan degen bollar turmuşa çıksın. Elin yurdumuzda acaşılar boğasın. Bugünkü şu hayır namazında barınızda kutlu bolsun. Yübülemizge kut bereket verip Koşkanlarınızdan koşa karıp, oğullarınızın hürmetini, kız gelinlerin hizmetini, nevrelerden yaşların arzu havasını görüntüler. Her bir ilgilerde, nevrelerde kucağınızdan alıp oynaşılıp nasıl kılamazsın. Allah Teala bir becerteki farziyet versin. Nevresindeki Allah Teala nevre versin. Bugünkü duaları icabet tuğanlar. Yine oynap tuğamasanızlar, ne kırıttınızlar? Allah Teala dua kılıp durur. Allah Teala bir günde varlık perişelerde, melekelerde cehdüzüge düşürdü. Varlığımızın niyetimizde Allah Teala'ya cehdüzü bana. O için niyet tuttuğunuzda. Allahümme nabir kulubana bir hürmetil Kur'an'ı ve yessir umuruna bir bereketil Kur'an'ı ve şerâ suduruna bir tilavetil Kur'an'ı ve havvillena şiratil mevti bir şerâfil Kur'an'ı ve sakil mizan yavmel kıyal Kur'an'ı İnnekel hannânu mennânu zâcal ikram rahmetike ya erhamer rahim. Harekallah bilindir. Allah Soppan, 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 sop. Sabrın, sabrın, sabrın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ehdinas sıratal mustaqim, sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzûbi aleyhim velezzâllîn.
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الذي فتح الأبواب الجنان تشريفا بدخول شهر رمضان وأمر رضوانه بتزيين الجنان تكبيرا بدخول شهر رمضان فسبحان الذي يعتق كل ليلة عند الإفطار ألف رقة من النيران فقولوا مرحبا مرحبا يا شهر رمضان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبلغون إلى على الدرجات مع القائلين مرحبا مرحبا توقيرا لشهر رمضان نشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو شفيع المذنبين
في يوم العرصات والميزان صلى الله تعالى على آله وأصحابه عليهم الرضوان. اعلموا أن شهركم هذا شهر عظيم أنزل فيه القرآن، وهو شهر يفتح فيه أبواب الجنان ويغلق فيه أبواب النيران. أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النيران. صلى الله تعالى عليه وعلى آله عليهم الرضوان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان أنت يصفون الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم تقبل من خاطر الصلاة فرض مع سنة مع جميع نصرتك في فضلك وكرمك ولا تدر بك وجوهنا يا إله العالمين. ويا خير النصر توفنا مسلمين وارزقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. الله أكبر. Selam cemaat iki xonakalar iskatdir. İki öten Kur'an okuyup jalbı maşı halmiyon öğrendi ötken marhumlar hakkıga mana ayetliklari borlar. Şu Kur'an şerifte okuyubuz. Mana Bashar TV'ye borar ve qasab uzur. Yani geçişliğin eken de şunun için bizden kapağı koydu. Şu yerde jalbı Kur'an okuyubuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kur'anlardan payda bo'lgan samarasi bo'libdi. Otamiz odam ota, enamiz Allohxon haqlarga, jamiyatga, payg'ambarlarga, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam maqsad qildi. Xohlasa mana shu yerda bugungi kunda qo'llarini ochib omilab turgan cho'ng otalarimizdan, akalarimizdan, ukalarimizdan, hoji akalarimizdan uy bilan o'tib ketgan marhumalardan ruh baxtlarga baxsha qildi. Allah Teala o'shalarning joylarini jannatdan qilib, qabrlarini jarqon qilsin. Allah Teala mana shu bugungi ilk namoz bo'lganda mana shu kun ulug' kunning hurmatidan, shu hayit namoz hurmatidan o'tib ketganlarimizdan bile yetgan gunohlarni o'z kechirib, jannatdan joy bergan bo'lsin. Allah Teala shu o'shalarimizni, shu o'tganlarimizdan ruhlari mana shu qilayotgan ishlarimizga rozi bo'lgan bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Bismillahirrohmanirrohim. Sallallohu alayhi xalqihi Muhammad va alayhi rahmatika ya arhamar rohimin. Ana hurmatli jamoat, bugungi kun eng ulug' kun bo'lgan bunday 90ga 80ga 100ga kirgan nuroniy oqsoqollarimizni nima qilimizdan ziyorat qilimizdan ana olimlarimizni ziyorat qilimizdan mana domlalarimiz qancha ota bobolarimizlardan
ta'ziyasiga o'tdi. Kiyim mashinday olimlarni, qori oqsoqollarni, nuroniy oqsoqol. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات الله من الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شو قلقان تلاوة القرآن حاصل بقول صوت يلي جبتوزدا من شو خالنا الحكمة من شيردا تكتكن tuğanlarımız, akabikalarımız, ece singil karındaş koğumlarımız, oşalarda çatkan yerleri cahil olsun, karanlığı yaratmasın. Dua oşalardan Allah Teala sırak sonu cihir kılıp cennetinden cay vergen basın. Bugünkü ana şiyette okulan namazımızda Allah Teala ve dergâhide kabul kılan basın. Ya Allah, ya Allah, bana şu orucunlar kutlu olsun, nama ayetiger kutlu olsun vardığınlarga, elici tuz daima tınçlıkta, amandıkta, türdü kırsıktan, türdü felaket, türdü cemen işlerden Allah saklagan olsun. Bana türdü oruç sırkolar bol vatat, certütürevler bol vatat, uruş janjallar bol vatat, koşullar diyen Allah Teala tınç ötüp, yeli cütka tınçlık onarlık bergen basın. Nimet dilegen basanlar Allah Teala dileğin yerde versin. Ana, benim şu oruza tutsam, benim yakşı iş kılsam degen oruç sırkolar var. Koşullarından dilegen maksatlara cetkile versin Allah Teala. Koşulların tutkan katarında bol Allah. Vardığımız übül özge Allah Teala tınçlık, amallık, rızkı, bereket faiz versin. Elimizge den soğuluk, hükümetimizge tınçlık, daim yakşılık günlerinden Allah nasip kılır. Safarda жүрген baldarımız, ana memlekette de işlep жүрген baldarımız var. Gönüller var, Rusya'da emez. Oşalarga hem den soğuluk, tapkanlarına bereket faiz verip, tilegen maksatlarga жетsin. Allah nasip kılgan basın. Üy bülöleri menen tınçlık, amanlıkta basın. Eli yurtumuz daim tınç basın. Allah Teala bardığımız üy bülözge salamatlık, tınçlık Allah versin. Saygılar mübarek olsun. Ya sizi gördüm keşke. Подписка болушты unutmаңыздар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушинтип бүгүнкү ораза айт намазы аяктады. Бүгүнкү айтыңыздар кулдук болсун. Барыңыздар ушул ораза айтта, жакшы айтта барыңыздар.
Rahmat. Tartın şöyle. Yaxşı tartın. Xayr dua. Aytınızlarga barchadan iyiliklar Mana bu bo'lsin. aka aytingiz pulli bo'lsin. Bugungi ko'rsatuvimiz Toshtepailining Ziyoddin Hoji jami masjididan bo'ldi. Aytingizlar qutlug' bo'lsin. Aytingizlar qutlug' bo'lsin. Yolcular diyorum, Yamanlar başka verildi. Değil satma insan bir kapardan verdim. Farkı var onlara. Hakikatın Allah'a diyoruz. Özünü bana Allah. Allah.